Sarsarita number 5. Bernadette, I love you. Sagutin na ko na. Kit-ikrek. Amin. Isagot ko ka. Agraman init kin bulan kin daga. Lastog kay Drake. Pumanaw ka ni isang manak. Tanong saan, tupraan ka. Ha? Sarsarita number 6. Pare, mapantay diwaig. Hintag digos. Ay, yak kayat baray. Nagadot ti alintay jay. Awanin! Pinatay ko aminin! Ho? Kasanong may apinatay? Kapi kan pare. Binukbok ako na eti tayo daan. Ha? Bawal ti kasta baray. Numaamuan ni kapitan. Idarumda ka, mabalog ka ba? Ay saan? Saan ko may binukbukan? Jay wide. Nagtiniliw ko lang nagtiyalinta. Sakto binukbukan sa gaysa. Chika, mate. Nya! Sarsarita number 7. Anya nga, Bernadette. Sagutin na ko na. I love you ko naman. When I drink, I love you too. Tight, I love you. Aleko! Tinukto ka matiolo ko, Bernadette. Anlay ka. Sarsarita number 8. Pare, aping nga da ka dito'y tuktok ti ba to? Hanyat aramidam dito'y. Nakalidliday ka mo't, pare. Awat, pare. Kaya't kunti matay. Namin. Sanak mit asinagot ni Bernadette ko, my girl of my dream. No dikit sinagot nak iti tik all iti kayo dito ulo kinaman dito ulo lakpokol pare. Klakman. Na, hunlag pa iso pare. Nagdakal. Kasalamat ka ng suwa, tinagbukol ita ulam. Ala, lastong kamay. Anay ko. Sarsarita number 9. Apo padek. Agkumpisarak man. Anya ti problemam? Edric, tinagan mo. Saan ka di? Wen padre. Edrek. Sak ni Edrek iti manugang ko nga imported part to. Agkumpisarak man padre. Anya ti basol mo, Edric, nga ikumpisaram. Nagtakawak iti mangga padre. Ha? Agura ka, Edric. Adapay na bati, nga mangga. Ha? Apa padre? Adda ti asin ko dito eh. Adupay ti asin ko, Edric. Anya? Kulak man no. Yay. Sarsarita number
10. Nih, pare, hanya teraramidam dito. Nakaragragsak ka. Nakita nagkatawa ka. Pare, ni Bernadette, gunggulan na. Nya kay, di nagsinagot. Ita, nakaasawa. Itilakay. Anya? Sayang ah. Lakay ta sa una. Idento kasi ka, ubing. Wan nga ron, pare. Salot kiti. Kundi pili, anya kay, nakapili iti ko gani alakay. Pare, dito ka dito, barangay Kabildatan. Wen pare, apay, sino ka? Apay nang gatindog tatimid mo. Pekas na talaga di tatimid mo pare. Nagatindog mo eh. Kasla sungot ikabalyo. Naguyaw kami ten. Kasla ka lang gwapo. Agpadpada tamat. Karkaro iti boses. Kasla ta nga agsingin. Obat mo. Pumanok ka tis ako. Saan ka kasiging? Salbak ka. Pinanggap-gap po mga lubong. Saan ka taga dito lubong? Taga-di ka Pluto. Saan? Taga dituyak lubong. Dito'y Pilipinas. Agkarubat ha. Agaak ide purok tres. Ay, pumanok ka tis ako. Di kan kita makita. Kabuting ka. Doktor. Apa doktor? Oh, apa balong? Agpaagasak man doktor. Anya ti sakit mo balong? Sakit ti bulsa doktor. Hawan kwartak eh. Anya? Sarsarita number 11. Apay nga talaga ti ulag. Awan mitsaka na. Agoy uyas na lang. Nga makapanaw damat. Makapanaw damat itayan na. Ha? Mapanak man dita karutan. Dito. Padasik man mitaguyas. Anay. Ay, nasugat tibuksit ko. Anay ko. Anay. Sarsarita number 12. No tita okit mang ti karni. Kaslamot lagayam mangan iti karni dagiti kuton. Kini dagiti nagakuton. Oh, ari buong-buong darito ito lang. Siyempre, ada na bati nga lasag tita ito lang. Ne, tagmeti pa nagngut-ngut-ngut dahito ito lang ne. Ayaw, nakasidadagiti ti karne ah.
Agpadata. Agsit si dati ti karne ko ton. Sarsarita. Sarsarita number 13. So. Visit ka nga, so. Imbis nga da si dahil. Apan nakiding ing taray. Titinapay ko. Pati ti sida ka sardinas. Ang nakakarakitilata. Ing taray nakitin. Animal ka. Agsubli ka lang dito ya. Patayin ka nga asaw. Salba ka kitay. Nangan ka lang laro tatayan. Di ka pala na uma. May papalang intaray kang kanig dito. Salba kita takastoy. Sarsarita number 13. Number 14. Apengatan tingat yal daw. Numagmagnak. At sumurot kanyak anang isip. Iti abay ko. Jesus. Lugar sa amin tayo al-alaret yung lugar. Napik nga kasi. Kasi nari siya anang isip. At sumurot kanyak ko rin niya papatak. Madati ingay. Ay. Magjakon. Ang dakat di magmagman ital daw. Nabilangan ti pag naak. Mabuti nga kon. Sarsarita number 14. 15. Nanang Linang. Oh, apa idri anak ko? Domingo ito, di ba? Uy, Domingo anak, apa ya? Ang tagmisa, nanang. Anak. Ala, dito ka pala nga ro tagdigos ka? Umuna kang digos. Uy, nanang. Tersama, wisan ka niya di kigod. Ha? Sarsarita number 15. 16. Diyos ko man ang kasi. Awan si dami. Tulungan na kami kumatap no adda si dami. Idrik. Ha? Pare ambot. Ano dito kikinap? Ay, kuwagayam. Kamuti, Idrik. Kamuti kin karabasa. Itid ko kada kayo kiniinang mo, Idrik. Ha? Ay, thank you ha. God bless you, ambot. God bless you. Sige, Idrik. Mapanakon. Ay na. Thank you, Lord Jesus. At dati sidain na kininanang ko. Sa anak ko ang mabanog, ang mapanagtiliw. Iti piso ko, lijiwag, kinilidag. Libre bandong ko naman. Sarsarita number 16. 17. Oh, anya Indrek? Nakadigos kan anak? O nanang? Sige, mapantan. Sige, mapantan anak. Ha? Nanang, ako reka. Mapantag misa. Agad nalipatam. Anak nga anak.
JB Blam. Ninana nga kabawan. Ha? Aywan, Idrek.